नमस्कार ମୁଁ ସନ୍ୟାଶ୍ରୀ ବେହେରା ମୋର ସାଇ ଶର୍ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇ ଶର୍ମା କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ତ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ମୁଁ ଛୁଉଁନି ଏପଟେ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ତ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ନା ଏପଟେ ଧରିପାରିବି। ଆମର ଘର ଭିତରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧା ହୁଏନି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁଛୁ। ଘରେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଭୋଗ ଲଗାଉ ନା ସାଇଙ୍କୁ, ଏଥିପାଇଁ ସାଇବା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରାନ୍ଧୁନାହୁଁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ରନ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ମସଲା ପକା ହେଉଛି। ଅଦା ମସଲା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ହେଲେ ମୋତେ ରାନ୍ଧି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ ଆଉ। ସେଥିରେ ମୋତେ ଏବେ ପାଣି ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ହଳଦୀ ପକା ହବ। ହଳଦୀ ପକ चिकेन मामा लंका खाई जल्दी आना। देखो तो ये पानी पका हला बे टिकुर टिकुर टमाटो पका होगी दा संगवाने रब्बा दिन मामा खांदिनी बाबा आउ मु खाऊ माँ मुझको धन्यवाद ना बस बुद्धि मारा मिट्टी को समझते खाओ। देखंतु संग माने एटा मसला पका हेची, मसला पका हे सलानी एबे चिकेन पका हबो। चिकेन मु गांटी बेबे देखिबे मु बे हंडी इंडिया मु बे हंडी बेबे निया टे कम हेला लागुजी बोते निया कम हे गले माने चिकेन जल्दी सिझियोन ना, जल्दी न सिझले कोन फायदा कोन। जदी मीट मसला पकाउछंती बाबा, मीट मसला मतलब जे राग हे तीखा माने राग चिकेन रे पड़िची। देखो संग माने मो भिडियोटा चलेवा जणेबे हमर एडी चिकेन पूरा पूरी रेडी चलानी। चिकेन कसा भाई चिकेन कसा मैं देखा हमर चिकेन सैलानी सब देखंतु एटा हला कि कुछके एटी सब रंधा ही चमर आज चिकेन भेजा खाई अपन टेस्ट कर दउची के लोकन लाई आगी बहुत गरम अछि।
ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ହାତର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ନମସ୍କାର।